PCOS paling wajib you kena makan paling wajib you kena amalkan inositol. Kalau you PCOS, you kena ambil inositol. PCOS inositol, okay? And then you kena ambil vitamin D, CoQ10, folic acid, magnesium sebab nak bagi tidur kan, nak bagi relax. Okay? Sebab apa saya includekan ni vitamin B12 dalam Inovita? Sebab kebanyakan mereka yang makan metformin suka rasa kebas-kebas tangan. Sebab metformin boleh menyebabkan kekurangan vitamin B12. So saya include sekali vitamin B12 dalam Inovita saya untuk prevent rasa kebas-kebas tangan tersebut. Okay? Kalau fitnah, cuma kita dah combine 7 dalam 1. Siapa yang beli ni dia tak payah makan ubat-ubat lain dah. Maksudnya kalau makan Inovita tak perlu makan vitamin lain dah. Sebab dia dah complete semua vitamin D, CoQ10 semua dah ada. So kita punya matlamat adalah memudahkan. Memudahkan dan orang kata lebih efisien dan lebih cost effective. Sebab kalau beli asing-asing banyak-banyak mahal. Okay, ni 7 dalam 1, 108, 80 sen sahaja. Ibu menyusu boleh, tak ada masalah. Inovita untuk PCOS sebab dia ada inositol kan, dia sebenarnya inositol. Dia sebenarnya inositol, dah ada vitamin D, ada CoQ10, ada magnesium, ada folic acid, and then ada vitamin B12. So PCOS, TTC, nak turun berat, laki pun boleh untuk lawan rintangan insulin, untuk bantu efisienkan pembakaran lemak.